only barricade. Yes, only barricade. Only barricade. Yeah. Border pillar number 27. COVID-19 संदोपा थिंगनबा सरकारना कनबा खोंथांग अमोयना इंटरनेशनल बॉर्डर की मफमसिंगदा लेरिबा फॉरेस्ट क्रॉसिंग पॉइंटिंग थिंगजनबगी ऑर्डर मचुचु तौग्रे ऑर्डर सि मतुंगिना कोई टेक्नोपॉल डिस्ट्रिक्ट की ओइनासु चौरप मफम 10 सिंग एरिया 10 लै 10 सि मनुंगदा अखोइना लेपिबा मफम सिसु अमनि मसिना मोरे टाउन की गेट नंबर 1 हैनसु खंगनबा कोई फ्रेंडशिप ब्रिज की मनाक्ता लेरिबा बॉर्डर पिलर नंबर 77 अमसुंग 78 की मरक्ता लेरिबा एरियास नि मसि हाना यामना वल्नरेबल पॉइंट ओइबा मफम मसिदा इलीगल क्रिस क्रॉस की पाव यामना लेखिबा हाना मदुगा लोइनना ड्रग चाबा ड्रग ललोनबसिंगना चथोक चसिन तौइ हाइबगी अचौबा वल्नरेबल पॉइंट अमसु ओइबा मफमनि अदु मफम मसि हौजिकति डिस्ट्रिक्ट पुलिस अमसुंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ना सरकार की हुकुम मतुंगिना सिल तौरे सिल तौरबा मतुंगददि हौजिकति मफम मसिदा ड्रग चाबा नत्रगा ड्रग ललोनबा नत्रगा एनी इलीगल एक्टिविटीज तौबा नत्रगा क्रॉस तौबगी वाफम अमत लेत्रे कोइना कंप्लीटली सिल तौबा ngame वापस चले जो क्यों हो गया कैसे जाता है देख साइकिल नहीं इतना टाइम वो तो उधर से गया था नहीं देखें ले तो सकता ही नहीं सकता है ले तो इजीली गो वाह 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 back please back to your country. Don't come here. Oh, sorry. District police na hujik no more 3 times patrolling chathari morning shift adagi their time evening shift akoi gi aho leitana ba haina district police na yamna maroi ba COVID-19 ga mari leinana koi preventive measure akoi district ne lauri Dasuli, mori dasuli. Adu kumban. Tadi tahu ni ko. Ya. Adu berapa style itu di. Nanggari kadon ni lag, kadon ni. Nanggari sakit di chalo ro. कोई खजन दो बने. Itu manu thang. 5 6 7 3 makong mamam. B Bongyang haina khangnei aru pillar number 18 ni sida lairi che aru ko mafam si Myanmar rom dagi lathok lasing yaba lambi si route ani ni maroina main 1 sidam leire amana sida Myanmar shares border with China, so More also become very vulnerable to this COVID-19 disease. So in order to ensure that More is safeguarded from this disease, we Assam Rifle, district administration and police are doing all possible effort so that nobody in this town is infected by this disease, and all the porous points, crossing points along India-Myanmar border are closed with the effort of Assam Rifle, district administration and police.
koi govajang kunsi koi na pon to ba manung sida koi SP ka sar mayam la aga koi si awa ba si phayana pangbi ngasi phau si koi sarkal adagi spy kaino sal dagi koi na ngasi si koi jam harau jare moi mathakta koi awa ba karisu PB de haina ngasi phau si koi kun mayam ye damak da koi pung tu eba Di ceng cakti awar pa lebra kamain to Ceng cakti aduki mutik wale adugo lebe ngamami herana lebe adu di dem sa amtang bek tang haim tung jum tang biramas ngam khar ceng pang bai wani koi na ni chi adum bala ga su koi dem sa chu lai re adum pau piro ceng wale khole na ko aduga ceng wale na koi da haida bi da som da gi leisan badi to gono ko asom de leisan bada sokna panna torogadi Myanmar dai mahik chang pe abi chang chle tak tertib malam madung tak pira me hoi khunau sida Burma changano ya de Burma changdana na hoi atop so de khundagi henna thokan hairam na mayam di more jung thoktre de Burma jung thokda hoi hek thokibda khullagi Burma changwe khangmada khullagi yumdagi khullagi ta thokpa jung wari play nei Kone saman khare mi je, sama khare me zara kwa, sila laga, somdai mi chang la kwe de no ye. Uju matang khare le ko hayu ko. le mani ram COVID-19 na maram oiraga special task force si khoi commando team ahum si round the clock pung nipan duty da roster da high area sing da any across the border dagi ataga som nakan dagi changthok changsin ataga movement laiba yadana ba any illegal activities laitana ba kan na makhoi nikum nakum section na yengri This is generally border area wherein this road is seen towards our left. It is towards Myanmar side, and this whole patch which is empty and full of garbage, it is towards Indian side. So generally who are drug addicts, they come towards this side under dark and try to sneak towards Indian side. So initially when lockdown started, they were still trying to come towards Indian side. Their whole body was bruised, but still they did not stop. Now they have stopped coming towards this side.